uno munsi ndabuze igitoro cyo kugenda aho nashaka kuja ngo mwaje gukora iki mwambwamwe ngo twaje kurondera ikori twebwe bwa ngo mwaraririye mwambwamwe ngo twaraririye twebwe bwa. turi igihugu rero ca mbere gikeneye ku isi kuko ntitugira umuzirikanyi ntitugira ubwenge bushobora gusiga iyi si nziza Imana yaduhaye. Nimero yanje emwe musubire muyandike ni 69 214 286 ni WhatsApp ndayitabako. Jewe nta telefone zibirinze gutunga mu buzima ntunzi ya kabiri citaka hariho icitaka. Je hari umuntu kandi vraiment mbona ari umuntu akuze mu bijanye n'uburongozi. Je yigeze kumbwira ngo mbe burya ngo hororonka ivyo uvugisha bene gihugu gute. Banyarwandakazi, hari ibintu bimwe musetsa ariko abanyafrika kumwe nyine narababwiye ati ibi bintu ntago muza kuzajya mu bimenya, ndumva agiye kuzajya bibasobanurira. Reba umuzungu ukuntu arimo arakonectinga Kongo kuri Ocean. Urareba umuzungu ukuntu arimo arakonectinga Kongo kuri Ocean. Reba hariya ngewe nshiza gatoki, reba igihugu cyose ku Kongo kuningana. Baye kandi barakubwira ndi Kongo nicyo gihugu cya mbere gikize ku isi. Noneho dore umuzungu agikata ukuntu yagiye arimo aragishira kuri Ocean akantu yasizeho. Ngaka murakabona cyane ntabwo muri murakabona ndakariya. Sura abanyarwandakazi ndashaka kukubwira ko impamvu bakonectinza ako kantu kuri Ocean ako ngako ni nayo mpamvu badashobora kwemera ukuri kuri kubera hano muri Eastern Congo. Niyo mpamvu badashobora kwemera cause ya M23 ntibashobora kuyemera cause reason ba connectinza ku kaboro hariya ziracyahari. Reason ba connectinze kariya kaboro ako ngako reason baga connectinza kunga kurabona iracyahari, ntibararangiza umugambi wabo. Umugambi wo nturarangira rero n'ukuri ntago baza kukwemera. So abanyarwandakazi iyo mzindutse mu gitondo nkakubwira ati my friend, nubona bataka u Rwanda ntuceceke. Nubona bataka u Rwanda ntuceceke. Uno mugambi ntabwo ari w'abanyafrika. Tuga abanyafrika baranje kudukoropa mu mutwe kubera muri education system yacu niho bitangirira. Niba ufata n'icyana ukagisanga icyana murimo murakigisha ngo kirimo kiriga ngo system Cambridge byarangiriye hariya. Tshisekedi yari yarashoboye gusa naho adivizi yimiryango asa n'umuntu ushaka kuyigonganisha. Yes, asa naho ayiteranye. Yes, asa n'umuntu ushaka guteranya imiryango. None rero ibyo bizagenda guterira. Wari wabona umuntu uzaka kubwira ibintu by'amazimwe ndakaza akakubwira ibi akakubwira toke tubishyire ku meza usubire mu byo muze mwese. Sibyo utagiye wumva side imwe kubera yuko ingabo za zitabira ingabo za yase z'ikihavu ingabo za yase Jeff Nyaga uribuka ibyo Tshisekedi yamubwiye Bujumbura sibyo ingabo za Tshisekedi zihava wabonye yuko we ize zahise ziza kandi afite systeme ibintu bimeze nka terrorisme intellectuel akora. Donc urabona ibintu byo urabona tekereza byo kuvuga ngo reba kayikwambara New York akabwira Security Council ngo vous allez nous aider sinon la rue va s'en charger bugace batwika ambassade. Donc nukuvuga yuko ibyo bintu byitera by'ubwoba byo kuvuga ngo ni mujye ku ruhande rwacu sibyo nimwanga ambassade zanyu tuzitwike cyangwa tubangamire inyungu zanyu hanyuma n'ikindi kandi koko bakabikora. Noneho ikindi cyanyuma en complémentarité y'intuza à titre complémentaire kubyo professeur yavugaga ni ikintu kijyanye n'iki mwabonye President Ndayishimiye yavuga ejo bundi. We na Tshisekedi bari muri propagande yo kuvuga ko M23 donc en l'occurrence bien entendu u Rwanda kuko M23 bageraho bakayihakana ko u Rwanda ruri muri guerre de conquête ko u Rwanda ruri mu ntambara yo kwigarurira ibihugu no gusubiramo imipaka. Par contre M23 na abantu barwanira uburenganzira bwabo n'umukuru w'igihugu yabisubiyemo hano. Donc no kuvuga ko muraza no kutubwira icyo President yashakaga kuvuga avuga ngo la guerre sera généralisée nabyo urabivuga nabi la guerre sera généralisée.